Yeah. Serius lah, tak kelakar. Betul lah tak? So, tak ada straw lah. Lama lah saya dah tak ada straw lah. This one is original. Ada rasa apa tak? Siapa tu dia punya new ni tau. New flavor, dia kunafa. Oh, kunafa. Dia bake for you. Better kita makan kunafa. Tak pernah makan kunafa. Yes, yes. Thank you. Raya. Shut up. This one is original punya. So dah makan dah yang brownies yang original. Kita nak try yang kunafa punya. Dia punya baru. Ini kan packaging yang cantiknya. Cute. Tapi dia sedap gila. Packaging dia tak penting. Yang penting rasa dia. So kita nak rasa. Can we take this out? Is kena terima kalau lambat dah. Sorry. Oh, di dalam. Selepas selesai satu bite, this is like something new. Brownies yang ada kunafa. Yang kunafa dia tak dekor. Kunafa pisang. Kunafa. Apa? Macam ya? Sedap lah, is.